Kei te ahu whakamua te whakataunga e pāna ki ngā tono a te iwi o Ngāti Kahu. Hei tā mākere mutu toihau o te runanga o Ngāti Kahu. Kua kitea he ara e tai ai a rātou tono te whakatutuki. Ina te hohonu me te whānui o te tono tiriti a Ngāti Kahu. Hei tā mākere mutu e kore e tatu ngā wawata katoa i te wā kotahi. He maha rawa. Aua kareme he maha rawa ngā nawe. A Ngāti Kahu nō reira kāre e taia i tēnei wā e te kāwanatanga te haka tau i ngā nawe katoa, i ngā kareme katoa. Hei tā te minita i ngā take tiriti a Chris Finlayson, ko te whāinga kia whakatau ngā tono tiriti i runga i te pono me te tika, kia ngā whakamua i te kāwanatanga me te iwi. Ka hore a Finlayson e pai ana ki tēnei kupu Pākehā partial mō tēnei deed of settlement. Nō reira tana kōrero, pai ana ki ai he settlement on account settlement. Pai ana tēnā, ri te tonu, kia tuku atu tētahi wahanga, waihongi e te nuinga ki tētahi atu taima. Hei tā te minita e kore rawa ia e whakai ki tētahi wahanga noiho o te whakataunga, hei tāna me waitohu te karauna me Ngāti Kahu i te whakataunga i te tuatahi, ka tahi ka whiwhi pūtea te iwi. Mā Ngāti Kahu anahi e hakatau e nei kareme. Mene e hakai ana te karauna, koe nei te tino tūmanako. Mena ka hore te karauna e hakai ana, pai ana tēnā, mā Ngāti Kahu e mahi. Nō reira ka haere tonu ngā kōrero i wānga i ngata haerua. Kōti ngā mahi a Ngāti Kahu i tēnei wā, me noho ki te taho o te karauna kia pūmau tonu te hakaitanga. Kia tai ki tērā wā, ka tahi ka tino kitea te pūmau o ngā kōrero a te minita, hei whakatinana i ngā hiahia o Ngāti Kahu. Irina Smith, Te Karere.